Miyam ning tam na hingba democracy ngakna ingna chikna panba lamdam ama ohenge hairabadi dictatorship ki lenga ka manaraba Narendra Modi na luchingba BJP lenga asi muthat patai haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki president ke Meghasandra na haikhrei wafam asi ngasi 10 political party na sinduna BT road ta laiba Congress bhavan da pangthokiba parliament manungda atek chatharakiba thodok kamari leinana Prime Minister amade Union Home Minister na statement pinaba taksiluba MP chamaga nipu Tarupu suspend Touba Tawong Yaning daba Fongdoktuna India da democracy ki masak ngak na thamnaba opposition party singna India sin batungna chatakiba khongjang amagi manungchanna phamkiba wakat mifam amada MPCC ki president ke Meghasandra na Fongdokibani Khongjang aduga mari lainana CLP leader Hana Chief Minister Oiramba Okram Ibobina Hai Center da NDA na luchingba Manipur dana Birena luchingba lainga ke thawong sing asida India amadi Manipur da democracy laikhigadra natraga leiroidra haibangamde India gi staff secure oiriba parliament ngapigani India gi safe secure oiriba parliament da mi amata changba yabanate changge hairabasu MP amagi ayaba yauraga changlibani aduba parliament famdingai manungda mioi kharana atek irai laina jatharakpa asina miyamda amuka hena chingnaba phawalei mioi sing adu changnaba BJP gi MP amana soi torambagi wafam su thoraklei masida leibak miyamna su asigumba dictatorship lainga ase muthatnaba hotnaba mathau tare haina su CLP leader Ibobina Fongdoke भारत की सही लिशांग सिंगा सही सनी है ना ब्रिटिश की लोयलम शासन की मखारा कोई नहीं रहे अदुगो भारत की मपूल सी सुप्पा नथोतुरा लावा फ्रीडम फाइटर्स की पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप इंडिया पुनः महोदना भारत तगी ब्रिटिश आंखोखरब मतुंगा 15 अगस्त 1947 दा भारत से निखा तब पंगे निखा तब पंगब मतुंगा भारत ता प्रजा की मिहुन शासन तौबा अदुगुम्बा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अमा सिदले प्रजा ने शासन तौबनी डिक्टेटर ना नफु सापुद शासन तौबदु नतिएब प्रजा की मिहुन शासन तौबा मधु मयाम ने मिरे मधु डेमोक्रेसी हाइना तो अब शासन सिलेदा सनगदबा नीति नियम आइन मयाम सी तौबा जाय यादे तो भारत में लेबन नागरिक पुलिमकी हक right सी ओइगदबनी हाइबा पुना मक्सिंदो कॉन्स्टिट्यूशन दा संविधान दा लोइनि की ले सेंटर दा एनडीए की श्री मोदी जी ने लुसिंबा सरकार श्री मणिपुर दा श्री बीरेन लुसिंबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट से सिने दिशांग सिने चथरैबा मवंग से अकोइ अकीबा मलाए भारत सिदा डेमोक्रेसी से हिता नरोइद्रा भारत की संविधान से सन कांगलोन मयाम से लैखिद्रा लैरोइद्रा हाइबसे मोइगी चथरैबा शासन सिस्टेमेटिकली मोइना चथरैबा शासन मयाम से खन्र येंबियोबा भारत की जाति पुनमकी रिप्रेजेंटेटिव मयाम ना भारत से शासन तौरिबा लाइसेंसनी महजिदनी शास्त्र हाइ लौरिबा सेफ सिक्योर ओइबा पार्लियामेंट सिलबो अदुजु पार्लियामेंट की विजिटर दा पार्लियामेंट सेशन फंबा येंगे हाइना लापसे पार्लियामेंट दा एमपी अमना याय मसी नुपासी संबा याय न माना सोई तौर कांद परमिशन पीगदमने लाइकवाइज सिदसु असेंबली सेशन फंबा येंगे हाइबसे असेंबली दा कारिबा एनी पार्टी एमएलए अमना रिकमेंड तवदम अदो पार्लियामेंट मनुंगा गैलरी देगी सोंथरागा ओरिजिनल्स ओइबा बोम तोरमोने एमपी मयाम प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मयाम से हिंगबम नमंगदा नमोइद्रा मसीगी मराइ बसिंगो तयाम साथी ना सिक्योरिटी लापसे से सी लोइरे बसे इंडिया से लोइरे बसे पृथ्वी में इकाई निगाई ने के Meghasandra na hai India Parliament chatakiba atek adu yamna laibak thiba thodokni elected person singna lairiba safe oire haiba parliament manungna fawba asigumba atek irai laina chatakiba ase angakpa fawi thodok asigi matangda prime minister natraga union home minister na sengdokna ba takseluba gidamak MP chamaga niputaruk pu suspend torok ma haibasi khwaidagi laibak tibani asigumba modi lenga ki thawong asina India da democracy chatnaribra elected person singbu kari oina laurebage haibagi wahang thoraklei modi gi lenga asina micham miyam bu namsinduna thamle हाइबा मयक सेंगले डेमोक्रेसी मसक थोकना लेहनगे मियाम की खोलाव निंग तमना लाहनगे हाइरगदी डबल इंजिन गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट मुथतबा मथौ ताई हाइखे होम मिनिस्टर ना वफम खरा खंदियो करमायना
security ki akai basi le ki bano hai basi thami hai basi it's a right of the MP parliament ki members ki right ye ha madu hai bo thopani amsu hang thopani pradhan mantri na madu ki clarification pibiyo karam ground da masi ki security kai ki bano home minister na madu abhichar na masi thami hai basi mo parliament ki MP zama da nifu ta uchigo suspend to basi India da ning khata matung da ngasi ai khoi gi ganatantra sarpa lebak da samvidhan gi ai khoi gi lejawa ai khoi gi masi gi wahan thok ganatantra gi wahan thok sikari leiri bagi parliament ni manung da leiba MP mayam sisibok suspend tawlaba BJP gi lekak sigi mayok da amadi padraj gi interest da MP sigi interest da samvidhan gi constitutional post samvidhan gi ajuba piba provision gi Manungda MPC status mayam suspend to bise masi amako thawi democracy haibise Modi lengak tadi democracy chadre Modi lengak tadi dictator fascism adagi authoritarian oeba asu lengak ase bhagna ningba khodimak tawba praja singi voice democracy leaders singi voice asu mo mayam singi se loina hatu ki bise masi lai thibani